Badwam TV, Badwam Jumedie no eso. Ya de radia se papa pa ne bambo nti na me umie no yete ase won kwan ya. Ene Juada 19th May ye nyina yete ase. Ya de radia se ne asie bia ka se ye pi ma ye nkra Jumedie se Badwam no. Ebo 5:30 pepe pa ne yaba se Badwam wonyum tuo mu a na fe Apostle Doctor ni te kote godim kransensem no abreye wo wie pepe pa ye de news ne ba. Na honso ye wia ya ba begina ha ede de obonkrata no any online stories ayensa ka no eba nti radio fosu 97.1 ye mamwakwaba erade adom ye nenso meni owura asante da ko omanhene kwabna asante na erade hu ye mobonti ye kan atiasefo ye ka ho a ya ba begina ha ejidi ye se onso ohun ye nsuo no ho asam ye beka enyame be me na no pamenchi away. Oh, me Joso. Na bia boko. We are the same because na Thomas. Also on the panas of market say your money. Thomas Shade no. Mimi sika no. Eye omu nyina esika. Na say. Nemu omu sika no. Eye omu esika. Onyame say nyina. Obi a de sika be se be ni. It dey make credit bia da na no limited. So na Adom buy. Because your money say dem ka mo say me sika na me mabranya na nya me de wo eye mumu dia monfa nkodi mumu dia na mo no mo ambre na mo na ma kiro sa mo nya eye mumu dia obi entimenye sa na ti ona no mo bae obi betimi agi mo nkoso sa onyame nkoso nya markets amen wa samo no pray ba na ka say head of family dey better e dia tia obi a baby bia isu ato bia ato mo bia nkasa continuously no ye be so irresponsible ni nyina atimu sa mo bia nkasa o hwe nsuo na ye to ne ho susu aso na e ba na ni nyina afi ye nyina ye pretend say we are responsible citizens and we are responsible managers of the country. It irresponsibility in the nyina be ko because me no evidence say na no pay message brepa ahoden so abeki kan nsuo twifa na atwi afom na koze we da gaka we chia butufa debi fitting shops how do me kwanso nyina adana river densu ni nyina me comment because continuously you lead an irresponsible life yasa at the politics ehuni mfaso asa ewurem ejimo bia ambeka say works a housing minister John Mahama anana Akufo-Addo mo bia ambeka hwe ye shas yes ye tinetine ya ne ye ni so na assemblies one dey o ka so ba chi omo na ma wi a o ba wi ni say how it mean carry kra because assembly for no mo gina Ghana fo anemu ni mampanya anemu hwese potema mo wo no mia bi eni kwase enoma bebiri ho no sa de nyina betima cause na wo osi ya no abagisika osi ya no abagisika o ba ka de na akire me enya de ye be so am obi abi mu yankasa wo de su ho because they wo no eyo say sa semisi wi a no akwa be hu na admu for ba bia no enchine boto emu oil o dan atwa for so be wodi zubiro no say we na mo pese ye tina Ghana dia mo mi enko so we are living an irresponsible life and we want to have responsible results. It's not possible. One kasa wanu no ho ana o sere ozo kasa o sere e journey enya no kre enti insure for VIP station ina mentimi ye dey enti me dey part is no ye kaka for almost almost 25 years 65 well 68 25 years ebia nso yiri ya kanwene aka de bia de ba ana ha no afiame si dan no ha na afiasi afia wa people wasi kwabena meze kwabena wa ndisi wasi Thomas we you baby adu ki si Thomas ne ho de to your babo area gangaria na we assemblyman office ne se one of any why are we complaining because everywhere you touch anya office a party member and an ho de and onim ye ba ha no wabo brother sa ye pray power now bibia ye bia say sa na ye no nti me mpese ye be pretend ye na no pay na it said ye bibia bi si da na yone bia to ye na yone bia to ye we are used to see sa yone we is a Ghana no etu anyonko a etu aduam se ebe ka wan kasa de a o say ade no is affecting you sa na tie die nyina no wa account no ya ko bia ni wo kusa bia ni wo you find a solution yourself. That's how we want to build the country eti facha me nya sa afna ye na school for ka bia nso ne butu no
ana fitting shop bi a amount for car CCC so amem ni nyina ndie ngade ya kasa yintie ya kasa nti 25 years just one problem aban koti odo no mo se de nim wi a ade achi ya na nyina asa yi kodu ni etugum na ball na ehwe gum na okochi obi o se o MPP kochi obi ase mede ogo yesi enya hyehyɛ rubber ho ya chi ebe twa so na otu kwan ko abibrem ha yi akwa ya twa so Rwanda ya otimi jade ento abonte ya twa so o tina trotro ma seat na se na cha man for chingam that tarase esa seat na se my ben irresponsible sir a bunch of irresponsible people every facet of our life yebesi ebebre yebesi ebidi mraso yes yebesi man yi how is that going to be possible a country of rule of law you shall say apply emrade se ebesi akọ oh there be assemblyman we now no pay get when anything on say ni indomie shop no on so abegu no sa na ebeka no esu be bia indomie shop ni si no esi kwan bia inwura kra esi opia na ko be entimi nko who say asase akwamra santi akotoi emfa enye papa ebe manipa dodo na ewo akiro no ombebre isu ni be pim kwamra santi dan na awo ebufo mo maka nyina mo bro afo nyina emfa no oska emfa no obe refill or failure ma affected your own echi emfa no if you drive through Accra na no power ya obohu damage e ya avoidable isu ye to ebe 4 hours akoso ye onyame nimti no ma hurricane efiamanka hurricane Thomas omuko pipi wa ma na ke bi pie hurricane ya santo pie wa dia ko na ebe ba na nyina na atete nsuonum erade adom ti ada nyame ase ye betimi aye nti ana mummu ame enye nyesi entimi nye o de ekosu nyina no it's possible say betimi aye yes ye betimi aye nti bia adam the new time u twesi a u ba fiti ya beri pele onum na obapa bedu otimi de dwoma efingu oh Jesus esuma begu kwan Jesus ene anwea yes ayane ye nuanom so omufi atifi onum na esu na twia fa so am mo de da ho na nkoda to ke if you because you run the comment no for consumer enti sansam no mo no mayemo wura yensam foforo mo ba Ghanaian adomonline.com. Adom online, yeah. Aha, I want you we mikra we ninti aye. You know Safuseni attribute city's strength to policy coordination under Mahama. I ora you Safuseni na kasa say Ghana city na ya kono aye fa. E ye hye pa bia. Bampani Mahama de agu na kwan eso nti ho nsem so eno no. Enkamontam yi mu notorious robber bia. Yes water tank crofo no mu ne ade ya kwakere no Togo. Wo ye da udwane Yebechewo. Entianso eho asem wa ha. Street begging crackdown to expand beyond Accra. Interior Minister Neka say, well, who say Ekromo fiti I think Friday no. Oh, who say Ekroma ye empty. Immigration for no. Oma chuomu nyina nenra Nigeria omo office ho. An immigration. And yo, me say minim so mo call immigration office so mo I don't know. Omo call. Me wan so no omo dwan omo bags no ni ade. I said no o Nigeria need the onko preko because call. No, Nigeria ni me dey stretch na no omo nam so no. Ba no mo immigration office ho side. Okay. And omo drimika na mo say ade asama manti ase ba so far. Fiti Friday ne die. Wo say kroma aye kama kakra. Mo mienfo mo nyina anko ba bi e wo so omo ko na Your insecurity won some no so enko eye. Baumia criticizes global policy makers over trade deficits misdiagnosis. Inti ehun so asem kane mampani abedi eche na wono so kasa Badwam.com asansem wey eni nsem bebre so egu ha ogebra na afi won so working care bi ready the bonkrata na so quickly the bonkrata de my de brebe my hokwa the custodian any more so 24 honest afechi awono for outstanding leadership in energy and social sectors. Baumia Kasa NFM and Kwakan Wasimache. Kesipe from the custodian, any man must say, Mahame's brother fingered in Galamsey operations and Minhudio by Bigo Prince Keja. The new center. Ghana's digital identity in focus at ID for Africa 2025. And what's someone say? And Anima Kasipa. Choose trust over tariffs. Baumia sounds alarm over protectionism and wants them our the new publishers will say Doomsaw is back. Fear grips NDC MPs on your phone. You know what it is,
eye mrashibujafo mugina eye NDC name no o makasa o mrashibujam say the can hear dundum no be entity fan enye papa sa ho asem e the new publisher any man say man 36 jailed 120 years for armed robbery and have to pay workers hourly not fixed monthly salary Fair Wages and Salaries Commission paying part on so I can say I say don't really be ano do you 1 hour July na ko 2 hours July na ko 3 hours July now 1 hour no 1 hour no the inquisitor Ghana to appear or not to appear OSP awaits Oforiata for in-person interrogation Egusu hwe reckon Oforiata anymore Egusu ye hwe nanim I also OSP the refi there be Sebobabo umbo edi etwen enim de ebeye keep the lights on and stop complaining energy minister told mankane ni nyina so na jade bia na ka power na jai na mankane ni nyina so enti dia sha wonsa no the democrat the inquisitor ana okasase daily democrat so chem say health minister ekoso bo enipa dodo na aba so say mahama care no omodi kakra tum na bibia ekọ kama edeman Mahama to decentralize sanitation budget. Hey, Jumlayo. Is it a bit of a benkum, maybe for the funny, maybe for fusion, maybe for a chin, maybe for a bat if Finia only be Silvia Crana. Era John Dramani Mahama or Dream who say, or Bemo Bibiara, and ye be or as a Jumano. And what's I want to say? Ghana joins Burkina Faso to honor Thomas Sankara. Now we are that. How ya kwada Thomas Sankara manje de na no da young guy no ba na e hye no man Thomas Sankara Rollins Adamfo what ne ho ofe or a guy or a military person obedi man pay na na a sharp boy Africa or ye bi papa Ghana ko ka Burkina Faso Thomas Sankara de nwa no if I dey circle kra ba akokra Sankara circle to kra ti waye bi Ghana ko ka ho ne krakrakra no the Ghanaian point come for your car and return my property ofi juma and the catch na say skit for hey mo fa mo ka mo baje mo kai na fe ma japade ama ade na mo yi mo baje mo ka na mo fa baje japade yen de e ma me mpesa agro na mo ni medi no me mpesa ira ko fi juma and I say more good news ahead in mid-year budget. Mahama is the hope. Is the hope. Pedro Abafom. Dollar Nijina ye. Mahama is the. And I will come and say, Then you hear to us. Yes, Mahama is a hope. Hey, yes. Mahama is the hope. So. Sana Koko. Kasamni Shishan Basa. Petroni Shishan Basa. Even though termination and revocation of appointment illegal mining and 3x4 skirmishes big Koko, but Mahama is the. That say. Mahama is the home near Chese. Oh no, na ebenya gidie woni mu sabri e ka se Ghana man payin. E no na nyumu. Se Mahama na ye obi e gidie woni mu. Hope. Ye si kasem na me tini home o. Yeah, hold there be hope. Onu ni re se ni mu. Na me tini. Onu ye gidie woni mu. Even though 24-hour economy no. You know, I promise you 24-hour economy na enyina ma ho de na si ya no ye. Eh baba. Then Mahama is the because they be for one or you the Chronicle Democrat TV. Baumia tells Cambridge Business Forum, Momo has changed Ghana's economy, has brought banking services to the unbanked. Ampa Oshe for or chamber to cross. Si mechina fa mechi. Afa masia kotom. Otisa ankura ni nyina asia. Ene Momo. Simple. Fiaman kwa oye baby on come na hebi na ref mi me bo chika ye fesi and also enye dede ma o me fo na pa ma no pe tie nyira no so ne fa de bon krata ne Adom online stories ne si ha radio fosu 97.1 yeda mo ase
se moje bre na mofa wa wo hye yenso yada mo asem free he na fe na dwumadie no de to so no eba sika na hye bra betwa we star 281 hash star 281 hash option here 4000 Ghana Eric say do body ba no the amount this utwa ya be last week Friday and Thursday no obi da ha adana utwa ya wote se me afia se wontwa na utwa ya na onya wo se mata de no kura ni miduku ene yeso man bidie ene motivating mesro twa na kofo odi mesro twa wate ebu ha 20 Ghana no dia 15 cities no anya 1000 no ko ebi ene ye ode star 281 hash option ye 4 Eric Bape so watwa nko ade a una obedi nti ye ko wie pe health tips no ebeba afi ahosepe asemidi camp pensempensemu nkomo ba ko bi etimi fm nso ba ti ye da se so afide no guso ada ha mane na ha ye kwa basisia